Ti koja priča, vrate, ludilo, ono, Janko je prvi koji je provalio da je Meki krao od mene, nevjerovatno. Rekao Meki krade, od tebe 100%. I ja sam mu rekao, brate, nema šanse, ono, jesi lud, ono, sve je moguće samo da nije on. I on je rekao, dobro. Ali on je prvi koji mi je ikada rekao, brate, Meki krade od tebe. Čisto da znaš. On krade sigurno. I lik je bio u pravu. Ja nisam verovao. I kad sam izbacio klip, ono, izgubio sam najboljeg druga, on, znači, nije ni pogledao klip. On nije ni pogledao klip za, kako se zove, ko je u pitanju ili šta je. Nije ošte ga, samo je napisao jesam ti rekao. I ja, brate, ga pitam kako si znao. On kaže, brate, nije bitno. I ja ga smarao i on mi je rekao kako je znao. Kako je provalio. I to je, brate, stvarno nevjerojatna priča, jebote. Ja nisam teo ga slušam uopšte, da mi kaže do mene, da neki ono, ja bi sam mi uzmano, vidi ga mali debil iz Vranja, meni došao da priča kako mene moj najbolji drug krade, kakva je to bila priča, ono, nisam verovao iskreno da je to moguće i izneverovao sam kad je zapravo, kako se zove, Janko bio u pravu. A je bio, radi? Krao sam njim. Ne, znači što je fora. Lik je... Izašli su Janko, onaj Janko i jedan drugar, što je ovo? Janko, onaj jedan drugar i kako se zove... Janko, drugar i Meke su otišli, u grad, otišli su u grad i išli su u Ušće. I tamo Janko išao da kupi neki na papiri šuškavac. I kako se zove, htio kupi na papiri šuškavac. I Meki koji, on je radio za mene tada. I plaćao sam ga, u početku ga nisam plaćao nego mi je vraćao neki dug, pošto se baš dosta zadužio kod mene. Jer sam mu nešto plaćao neke stvari, nije bitno. I onda je krenuo da zarađuje kod mene i radio je za 1.500 dinara dnevno da šalje majice, a imao je posla oko sat vremena dnevno. 2 maks za soma i po dinara. I ja da bi ga motivisao da radi, da vidim da je vredan, da se trudi, da bi mu poslije davao veće zadatke kao što dajem Luki, na primer. Kako se zove sada. Ja sam teo da vidim da li je vredan, da li hoće da radi, da li je spreman da se trudi. Davao sam mu, kako se zove, dnevnicu. Davao sam mu soma i po dinara dnevno. Nisam ga plaćao mesečno. I onda se ispostavi, brate, da on ne dolazi svaki dan da radi kod mene, a imao je posao svaki dan, a ja nisam teo ga deram. I onda, iako nije dolazio svaki dan kod mene, kaže mi Janko, on u Ušću vadi tucu, brate, keša, ozbiljno tucu keša i kao, ipak odluči da ipak neće da kupi, jer se setio da Janko Blejda spava kod mene. Nije spavao kod mene, nego je blejao kod mene ceo dan, a možda i jeste spavao kod mene, ne mogu ni da se setim, bio je kod mene. I Janko mi to nije tada ispričao mi je tek posle, brate, i zamisli ono... Ja ti koja priča, vrate, ludilo, ono, Janko je prvi koji je provalio da je Meki krao od mene, nevjerovatno. Nevjerovatno, stvarno, ono. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.